Okurugera hari Steven Mwebaze urucyamanu w'ekyaro kya Nyakatoki nagira ngo ekyaro eki tikirimu bashuma ba pikipiki bonka ngo kureka bashumani biba buri kimwe. Nkaho kayakwasa nkaho linkaho nkaibe bari nkaho hotel nkaho bakashanga baje twaraho nizo ntotire ngo wabagire nkaho hotel na mugenzi wawe abana bagira imico bahurire obusuma bwira bashuma izukwe kandi ikura mu busuma. Ebi byona bagambirwa bwa boda boda bekoziremwe hurru eyo kushoroza sente zo kuguraho pikipiki ya Kakwishikire Fred eyibirwe obuyabiragire kureba mu rwiro mu irwaro. Twimuka heta chiki 15 zikazi takahwira ipcho wabiragikuratira ari kugenda yagabo yagizrata amagezi gakamburira ganyeshoba konga ko mushija noyehangana umushuma wowe nkuko armu konga kutuza kurwana se twaje muturwane se tugira abazira ba tu takwiba hati turetero futina konka na hate nguko zangina barije kutwarizo. Omugandi nko muringo gumwe gwo kuretaho entunguka abakazi bashabirwe kwegitara hamwe kandi batija kugayemerumo babanu benda kwetungura. Ebi byona bagambirwa umushomo gwa guru ogubire gutebekanisiibwe Ministry ya Agenda and Social Development. Honorable Peace Mutuzo Minister w'ekikura cy'abantu ashabira abakazi kubegitara hamwe kandi bakegesa no mu bintu bitaro bimwe na bimwe. His Excellency the President akiyafasisiga uri akateka hesera hakintu cha wealth icyo good tosobora kutukole mirimo urundi buli obanza ko mukuda icyo koso ko mukuda de mirimo ne koraki ne mirimo nitsa mono kwejesana kituyamba kwejesana kituyamba kutegurira imitego ya bere neza kutwata turinka bingi kituyamba abantu okurugara ngo rumwe okuzarundi kituyamba ka government leta kumanya ebikutegereza abetire nibiya ne practice kora proposal kora budget muzileta season za city mutuma business zitu zaba na sente kwa faida kushasho ngona ndaba shabaguro ebintu bite mama nura kukora tekamani agange kurorangu nafuna sente natandika my salon then emilimo yanga yagenda mu maiso and I want to use that opportunity thank team from Grow that entekereza ibalesere the oba abajunga bandikesere the plan hebere nungi. Esente za Grow naza kuba nazihibwa abakazi bona abarukwenda kwejumbira mu kushubora. Ezo sente ija kuba bonus kugamba ngo abakazi already babaire bombeki kandi nebaija kuruga haleve ibanga amakuru agagasha kwa Anthony Atwine hamwe na Gilbert Muhanguzi.